Gubwa neza cyane wowe ukurikiye Kivu Today News, urasuzwa nanjye Boni Buranga. Umujyi wa UVIRA uri kuberamo ibikorwa bibabaje cyane, hari kubaho gusubiranamo kwabo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, no kuvuga Wazalendo, igisirikare cya Kongo n'abayobozi bashyizweho na Perezida Tshisekedi. Abasirikare b'u Burundi n'aba Kongo bafite ubwoba ko M23 na twirwaneho baba benda kwisubiza umujyi wa UVIRA. Igikuba cyacitse muri UVIRA. Ese twaba tugiye kubona M23 isubira UVIRA? Reka tugaruke tubirambura. Ikaze mu kiganiro. Muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa UVIRA hariyo ubwoba bukomeye kubo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ko M23 na twirwaneho bashobora kwisubiza uyu mujyi bavuyemo ku bushake, maze leta ya Kinshasa ikoherezamo Wazalendo mu buryo butemewe, ndetse n'igisirikare cya Kongo bakaba bari gukorerayo ibikorwa bibi cyane tuza kugarukaho. Abo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, igisirikare cya Kongo nabo bafatanyije barimo na FARDC bafite ubwoba ko M23 ngo iri gutegura umugambi wo kwisubiza umujyi wa UVIRA. Amakuru ahari nuko igisirikare cya Kongo na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi muri iyi weekend dusoje bakubitiwe bikomeye mu bice byo ku Ndondo bituwe n'abanyamurenge, ku buryo banahatakarije abasirikare bakomeye bari kuvurirwa hariya muri UVIRA. Igikuba cyaracitse rero ubwo byamenyekanaga ko Colonel Karumunamishabira, komanda wa regima, ndetse n'uwitwa Colonel Kyamusoke, abo ngabo barashweho. Gusa uyu Kyamusoke we akaba ari kuvurirwa UVIRA, ari kuriya Karumunamishabira akaba yarahasize ubuzima. N'abasirikare benshi bo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa nabo bafatanyije bahaguye. Ubwoba rero bukaba bwarabatashye, bakaba baramanutse UVIRA bafite ubwoba bwinshi, ku buryo ngo bari no gutekereza ko M23 yaba yenda kuhafata cyangwa se kongera kuhisubiza. Amakuru atugeraho nuko M23 ngo yaba iri gutegura ibitero bikomeye, ariko aya makuru ngo akaba ari gucicikana kubo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ngo batangiye gukuramo akabo karenge bavuga yuko ngo rwose batagishoboye iby'uru rugamba. Gushyingura benshi, gushyingura imirambo biri kugarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Abo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bakubitiwe Muramvya, bakubitirwa Mikenke, bakubitirwa no mu bindi bice bituwe n'abanyamurenge, ku buryo kuri ubu igitekerezwa ari ukwibaza ngo M23 irinjira muri UVIRA ryari. Amakuru rero ahari ngo nuko M23 ishobora gusubira mu mujyi wa UVIRA ingabo zirimo za P5 cyangwa se P5 za Kayumba Nyamwasa. Abangaba rero ngo bakaba bamerewe nabi nyuma yo gukubitirwa ku Muramvya, berekeje rero UVIRA. Amakuru rero ngo akaba akomeje gucicikana ko M23 nidaca mu misozi miremire ya Minembwe ishobora no guca mu kibaya cya Rusizi. Ingabo nyinshi rero zikaba zasubiye inyuma, ndetse bamwe bakaba biteguye kuba bakwerekeza i Burundi. Ibi biravugwa mu gihe hari kubaho gusubiranamo gukomeye cyane, aho Wazalendo bariye Karungu bavuga yuko bamagana Guverineri Purusi washyizweho na leta ya Kinshasa, bamushinja ibyaha bitandukanye birimo ruswa ndetse no kumerera nabi Wazalendo. Hakozwe igisa n'imyigaragambyo hariya muri UVIRA, aho Wazalendo bagiye batagaguza hirya no hino udupapuro tw'iterabwoba bavuga bati turabirambiwe, Guverineri Jean-Jacques Purusi agomba kuvaho akagenda. Baravuga rero ngo ko asuzugura Wazalendo, akanga ko zigera mu bice bimwe na bimwe. Biravuga yuko ngo ashyira iterabwoba kuri Wazalendo, ngo kandi aribo bacunze umutekano w'abaturage bemeye guhara ubuzima bwabo. Biravugwa yuko arya amafaranga yabo aba yagenewe ba Wazalendo, bikavugwa yuko bamushinja kutabubaha. Bakaba rero bari kuvuga ngo akwiye kuva muri UVIRA kandi akava kuri izo nshingano, nubwo leta ya Kinshasa yamushyizeho ngo bitaraba nabi bagomba kumva yavuyeho.
ni amakuru kandi yanahamijwe na sosiyete sivile zo muri kariya gace, urugero la nouvelle société civile congolaise NSCC bahagarariwe na Mafikiri Masimango, bakaba bakoresheje inama rero bavuga yuko guverineri Purusi wemerewe kugaruka mu mujyi wa Uvira n'ubundi na perezida Tshisekedi, uyu nguyu ngo agomba kuhava mu maguru mashya, ngo bitaba ibyo umujyi wa Uvira ukajya muri ville morte cyangwa se mu bihe by'imyigaragambyo ikaze dore ko urubyiruko rwamaze kurya karungu. Ibi rero bikaba kandi biza binaherekeza isubiranamo hagati ya Wazalendo na FARDC bapfa ibikorwa by'ubusahuzi aho bagenda barasana bya hato na hato. Amakuru ahari rero nuko muri Uvira nta mahoro nta mutekano uhari, dore yuko ibikorwa by'ubusahuzi ndetse n'ubugizi bwa nabi bikomeje kuba byinshi cyane, ndetse abaturage benshi bakaba bari kwinginga M23 na twirwaneho ngo bagire vuba baze kubatabara. Nubwo M23 yavuye muri Uvira ku bushake kugira ngo ihe amahirwe inzira y'ibiganiro, abaturage ngo bararambiwe, barifuza ko bahagera vuba. Biravugwa mu gihe umutekano nyine ukomeje guhungabana aho ngaho, hakaba hari umwarimu warasiwe iwe n'ingabo z'u Burundi na Wazalendo, bakaba bamwishe mu buryo bubabaje cyane. Abaturage bagiye baganira n'itangazamakuru bati mudutabarize, ingabo z'u Burundi na Wazalendo bamaze kwica umuturage wacu, hano yari umwarimu. Bamusanze iwe ahitwa Kavimvira hafi ya kioske ya MCLA, bamurasa ahagana saa 1:12 mu ijoro ryakeye. Ibi rero bikaba bituma abaturage batakamba. Abantu rero bamwe b'abasesenguzi bakavuga bati igihe ni iki kugira ngo M23 ijye kwisubiza umujyi wa Uvira kandi iburizemo ibitero bitandukanye by'ingabo z'u Burundi, P5, FDLR, Wazalendo n'abacanshuro b'abazungu bakomeza gutunganyiriza aho ngaho bagana mu bice bituwe n'abanyamurenge mu misozi miremire. Inama y'ikubagahu yabereye Makobola, ikaba yari irimo abantu batandukanye barimo FDLR, Wazalendo na FARDC biga ku buryo ngo bakwikura muri iki kimwaro nyuma yo gutakaza abayobozi b'igisirikare bakomeye ndetse no gutsindirwa muri biriya bice bituwe n'abanyamurenge, aho M23 ngo yabakozemo ikoresheje drone mu buryo bubabaje cyane, bakaba bahatakarije benshi. Ibi rero birerekana yuko Uvira igeze igihe cyo kuba yabonekamo impinduka. Benshi rero bakibaza uko M23 iri buze kubyitwaramo. Uyu mwarimu witwa Shombo Birawa Michel akaba yababaje benshi cyane, ndetse uyu ni umwe mu bavuzwe, ariko nanone hagashinjwa Justin Bitakwira, umudepite washinze Wazalendo cyangwa se wagiye anayishyigikira muri biriya bice bya Kivu y'Amajyepfo. Hakaba rero harimo gusubiranamo, aho bavuga yuko ngo uyu Justin Bitakwira ari we waba wategetse yuko uriya mwarimu yicwa. Ibi rero bikaba byatumye aba Wazalendo barakara cyane, ndetse habaho kutumvikana mu bijyanye na komandoma y'igisirikare cyangwa se amabwiriza atangwa mu gisirikare. Birumvikana ko umujyi wa Uvira urimo akavuyo, umujyi wa Uvira urimo ihungabana, urimo ubwoba bwinshi, ariko ku ruhande mpuzamahanga bakaba baherutse gufungura koridoro cyangwa se agace gashishwamo ubufasha bugomba guhabwa abaturage. Bikaba rero byarakozwe mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kane, aho amakamyo yerekeje Uvira aciye avuye Goma aca Bukavu yari arimo toni 3 zirenga z'ibikoresho nkenerwa, byerekana ko M23 mu bice igenzura yorohereza ubufasha ku baturage aho bagomba gufashwa, dore ko bamaze iminsi babayeho nabi mu buryo bubabaje cyane. Aha Uvira kandi hanategurirwa izindi gahunda zirimo kubangamira abanyamurenge. Hakaba rero hakorwa n'ubugome ndengakamere, aho abacuruzi b'abashi bashimutwa bazira kujyana ibicuruzwa ahatuye abanyamurenge. Wazalendo, FDLR n'ingabo z'u Burundi rero ngo barabashimuta. Abo bacuruzi bafatiwe mu gace ka Gipupu gaherereye muri segiteri ya Itombwe muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Bikavugwa yuko bari bamaze iminsi bacururiza ibicuruzwa bitandukanye ku Ndondo muri grupama ya Bijombo, ndetse ubundi bakabijyana mu Minembwe.
Amakuru atangwa n'abaturage bo muri ako gace avuga ko bashinjwe gufasha abanyamurenge kubona ibikoresho by'ibanze, ibintu bivugwa ko bitishimiwe n'ihuriro rya leta ya Kongo rifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo. Ibi bibaye mu gihe hari amakuru akomeje kuvugwa ko hari gahunda yo gukumira no kubuza ibicuruzwa ibyo ari byo byose kugera mu bice bituwe n'abanyamurenge, ibyo bamwe basobanura nko kubashyira mu kato no kubabuza uburenganzira ku mibereho isanzwe. Bamwe bakabifata nk'intambwe zo kwinjira muri jenoside ikorerwa abatutsi mu burasirazuba bwa Kongo. Abasesenguzi mu bya politike n'umutekano bavuga ko ibi bikorwa bishobora gufatwa nk'uburyo bwo guca intege no gutoteza abaturage hashingiwe ku bwoko bwabo, bikaba bishobora no gufatwa nk'ibyaha bikomeye byibasira inyokomuntu mu gihe bikomeje gukorwa mu buryo bugamije kubangamira ubuzima n'imibereho by'ubwoko runaka bishyigikiwe na leta ya Kinshasa. Si ubwa mbere ibi bikorwa nk'ibi bivuzwe mu bice bya Minembwe, Mikenke, Mibunda, Indondo, Rurambo na Bibogobogo no mu tundi duce dutandukanye two muri Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru rero aravugwa mu gihe M23 na leta ya Kinshasa batangiye kuri uyu munsi ibiganiro i Geneve mu Busuwisi, ibiganiro bisa n'ibisimbura ibyaberaga i Doha muri Qatar, aho impande zombi ngo zigomba kuganira ku ngingo zitandukanye kugira ngo intambara ibe yahagarara. Abasesenguzi benshi bakibaza mu by'ukuri mu gihe imirwano ikomeje muri Kivu y'Amajyepfo ukuntu ibi biganiro byagera ku musaruro wabyo. Icyakora biravugwa yuko M23 ngo yaba iri gushyirwaho igitutu kugira ngo ifungure ikibuga cy'indege cya Goma, maze urujya n'uruza rube rwakunda hariya kuri kiriya kibuga cy'indege, ibintu M23 itaremera, ariko ngo ni ibintu iri gusabwa cyane n'uruhande rwa Kinshasa. Nugukomeza tugakurikirana tukareba rero ibiza kuva muri ibyo biganiro by'i Geneve bitoroshye habe namba, kubera yuko ku mirongo y'urugamba intambara iracyakomeje. Naha rero ngiye gusoreza ikiganiro nari nabateguriye, reka mbashimire cyane kuba mwari mugikurikiye. Nibutse abatarakora subscribe ko igihe ari iki kugira ngo muyikore, abayikoze namwe ndabashimiye cyane kuba mukomeje kudukurikira, mukande like, muduhe ibitekerezo byanyu, musangize ibi biganiro abantu benshi batandukanye. Naha rero nsoreje mbifuriza intangiriro nziza z'icyumweru. Mwari kumwe nanjye Boni Buranga. Ibiganiro nakagaruka, turakomeza kwibanda ku makuru atandukanye cyane cyane avugwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri aka karere k'ibiyaga bigari muri rusange.